Hey, yani selam dostlar, şimdi benimle birlikte ben Nuri Kınal Tavaz yani bugün Kapхет benimle dostlar keşeceğiz bu arada. Tek bir hana bas tutkanı yok ama tek planlarımızdan ya. Bunu utamamız zaten. This match will get red hot. It's on! A great slam and then some. You're up! This match will get red hot. Here goes! A brawl is truly it's on!
biraz soğan This koyacağız. match will get red hot. Ебать, достар. Нокаут. Бриккан. Üstü kat kalat. Sadece Avustralya'da. Marşrutta olsam gaz çıkmayacak. Görünmez onu buyursa bir günü bulmasa. Birinci ötürü boyatmak suyunu da kötü. A great slam and then some. Now go! A brawl is surely brewing. You're up! Good day for us. Well, there goes. Good day for us. Well, now go. Here's a real high-class belt. You're up!
10 минут өтіпті, нормально. Біз бір бос тоттық, оны кейін Android менен телефонмен бір бос тоттым өтіп. Осы шампур тағы да бос, яғни басқа әлемге өтуге болады бізге. Ал мен осы жақта видеоны аяқтайтын боламын. Сіздермен болған мен Нұрекең Тоғыз. Сау саламат болыңыз.